Juara pertama untuk kategori lomba azan cilik, peserta nomor 01 atas nama Muhammad Fadil Fadrial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal adiyatar rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Oke, jadi setiap peserta yang sudah tampil bisa langsung kembali ke tempatnya. Subhanallah, boleh tepuk tangan untuk adik kita tadi. Suaranya merdu, melantunkan lafaz puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala Betul sekali. Walaupun dia imut-imut tapi suaranya cetar membahana. Betul sekali. Mungkin agak dikit nervous ya, tapi nggak apa-apa ya.